baby. Hey, subscribe to my YouTube channel, Boss Kaputura. Yes, one more time, ladies and gentlemen, nizere ko mumeze neza mwebwe mudahwema gukurikira Boss Kabutura umunsi ku munsi. Reka rero tunyarukire ku mugabo witwa Apotre Yongwe. Ubushinjacyaha bwasabye urukiko rw'ibanze rwa Gasabo guhamya Apotre Yongwe icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, agahanishwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 3 ndetse n'ihazabu ya miliyoni 5 z'amafaranga yo mu Rwanda. Apotre Yongwe rero ukomeje kuburana yemera ibi byaha yakoze, avuga yuko yabitewe n'ibyo yemeraga muri Bibiliya. Uyu mugabo wanahamije mu rukiko yuko Bibiliya yiwe ngo yayibiwe aho afungiwe i Mageragere